Ahora sí, con al vivo los yanguis, hacer mulheres. No. My hermano Roberto, hermana. No, hasta de mi que mangai. Are, Pai Santo Cruz Pulca gente. macha mucho. Mamá chamunche. Kutim ponga, ni pero. Kutim ponga, ya me la escucho, hermano. Chapa junto con pote mamá, ma chapa hamken. Eso. Hermana Esperanza, buenas noches. Hola Marquito, buenas noches. Hola, Gabriel. Hola, Buenas Romina. noches, Marco. Hola, hermano René. Hola. Hola, Marco. Hola, Esperanza. Vale. Hola, Jonathan. ¿Qué tal, Marco? Hola, Jael. Hola, Sari. Hola, hermana Eva. Buenas noches, Hermito, ¿cómo estás? Hermana Domi Mainaya. Hermana Marta. Wale Clachu, Walesia. Usikuni, mamita Gipsi, Waliki. Ay. mamita Iki. Campo Tarrinco, Atijman. Ay, que dilan kutachu. Sí, Aingeri Capuyangut. No hagas el dicho, ¿eh? ¿Ah? No hagas el dicho. Tu mamá no haga imán. Pero guay con la mano. Leche mantal. Leche man. Yo, hasta eso. Mano a ganar. Kutim ponga. Hermana Francisca o Imainaya. Buenas noches, hermano, igual. Mais, soma. Coisa cheia. Ya, es Roberto y ahí como es. Apolinar Huchasara. Apolinar. Hola, Apolinar. Muy bien, excelente. Mai Suma. Muy buenas noches, hermanos Ney. Kunitan gallarizonchis, kaitanta kuita. Sumachta wakichikuachis. Alien jamus recaichis, hermanos Ney, kaitanta kuininchehman, kunanga gallarizonchis. Jehová Dios, kai semanapa. Mai suma alimento wakichipuartachi, chayraigo kunan chisi, chaymanta, ujuncharizo. Ñopastaga, Jehová Dios mantakirizo. Chayraigo, ujtakeita takirizun, kaitaki kashan, número 136. Taki número 136, sutin, Jehová Dios, bendecizón. Chaymanta mañacuiwan gallarizos. Taki número 136.
mañakusunchik. Maymunakuyniyuq Tatayuq Jehová, kunan kay chisipi kumiakamuy ñawpaqaykipi, gracias nispa, imaraykuchus kay semanapaq sumaqta wakichipayku Jehová kay tantakuyta. Sumaqta Jehová chayta hapikuyta munayku sonqusniykupi chantapis kawsayniykupi ima churayta munayku. Gracias Jehová Dios nigo, qam permitiriwasqaykumanta, hallpantinpi hermanos nigo killantataq kallpachakunku conectakunanku. Paykunapaq bendiceri, machito hermanitospaq, chantapis familiaspaq kallpachakunku, piskunachus yachakusanku Bibliamanta, killantataq Jehová Dios. Gracias nigo, tukuy familia hina, gante upaychanaykupa. Chantapis Jehová Dios mañarikuy Espíritu Santigita, y matachus kaymanta uyarisqayku, chayman hina ruwanaykupa. Chayrayku Jehová, gracias nigo, sumaqta wakichipuwasqaykumanta. Kunanga kay tantakuykuna saqayku maqsnikipi, gracias nispa chaymanta, y kay mañakuyqa chachikamuyku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Allin hamusa kaychi hermanos ni kay cristiano kawsayninchis tantakuyninchikman. Imatay achakusunchis kay chisipi. Ñawpaqtaqa kay semanapaq leenanchis carga iskay capítulos Bibliamanta. Deuteronomio capítulo 7 y capítulo 8. Chay iskay capítulos manta yachakusunchis. Ñawpaqtaqa kaymanta yachakusunchis. Bibliamanta suma yachachaykuna, ama paykunawan kasarakunkichirchu. Imata Jehová Dios kamachirqa Israelitasman. Chaymanta. Chantapis, tiyan ay kaytapuy kutichinanchikpaq. Imata yachakusunman Jehová Dios mana niskata Israelitasman gusqanmanta. Chantapis, kanga kay umallirichi hinata sutikun. Jehová manta ama gonganacho. Imatachus Jehová Dios, imayochaykunasta, Jehová Dios, gosharga Israelitasman, niraj, chaysuma jalpaman yaykunanku. Chantapis, Jehová Dios, kay tantakuypaq, wakichipuarganchik kachito video. Imatachus Dios palaqtan ruan, imaynatachus hermanos ninchis llankashanku, astawan kay tiempo. Chantapis, congregación imapillan kanantian, y chaymantapis, sigue kay libritos ninchesmante achakusun, kay capítulo 119. Kay tantakuypaq, Jehová Dios, may sumaq información yuyaychaykunas wakichipuarganchik. Mink'arayku sumaqta uyarinaykichis. Kunanga, Bibliamanta sumaq yachachiykuna. Ama paykunawan kasarakunkichaychu. Kay iskay capítulos manta chayta urqusaqachi. Astawan, leerisunchis capítulo 7. Mascarina, por favor. Capítulo 7, Deuteronomio. Israelitasqa, niraj chaysuma hallpaman yaykunankupaq. Jehová Dios prometerga, payguna atipananku karga chay hatuchaq llaqtas. Imaraykuchus chay hatuchaq llaqtas, may saqras karkanku. Payguna yupaychaq karganku llulla Diosesta. May millay imastas ruwaq karka. Chaywanpis Jehová Dios nerga, noga gostaykichis kayta. Kay suma hallpaman yaykunaykichispa. Chantapis imata Jehová Dios yuyaycharisarqa chaypi Israelitasman. Capítulo 7, versículo 3, leerison. Mascariwachis, por favor, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3. Tarinkichis chayqa, hinatanin. Ama paykunawan aylluchanakunkichikchu. Ama kasarachinkichikchu. Churisniykichikta ususisninkuwan. Nitaq ususisniykichikta churisninkuwan. Imata Jehová Dios nisharqa, ama paykunawan aylluchanankunkichikchu. Ama kasarachinkichikchu. Ahinata nisharqa. ¿Ichari? Imaraykuta Jehová Dios chayta nerga Israelitasman. Ari, Jehová Dios nerga
paito yupaychajkunallawan kasarakunakuta. Chaywanpis, chay tiempopi, chay nacionesqa, chay llaqtasqa, llulla diosesta yupaychaj karkan. Chayraykutaq, hasta wampis, kaykuraq supayqa Satanás, tangayta munasharqa. Chay, waq diosesta mana sirvinankupaq. Ajinamanta, chay israelitasqa huchapi urmanankupaq. Chay kama, Jehová Dios sumaqta hark'arisarqa llaqtan. Ari, israelitasqa ashka nacionesta atiparkanku. Jehová yanapayningu. Chari, chayraygu maykusisqa siente pusharganku chaypi. Niraq chay sumaq hallpama yaykunankupaq, Jehová Dios chayraygu chaytan. Chari, kunan imataq pasanman karga si payguna chayta mana kasukunkumanchu karga. Bueno, ichapis, israelitasqa Jehová Dios nerga, israelitas nekta Mesías hamunanta. Kunan si payguna chayta mana kasukunkumanchu karga chayga, entonces chay profecía mana juntakunmanchu karga. Ichari, chayraygu Jehová Dios ajinata yuyaycharerqa payguna. Ari, chayraygucha kuraq supayqa, astawan tangayta munasharqa, israelitas waq llaqtayuqkunawan kasarakunakupa. Kunanga, lerinachis qepan kaq versículo. Versículo 4. Mana chayganin, paykunaqa wawasniykichikta tata Diosmanta karunchachinkuman, waq Dioskunata yupaychachispa. Chaytachus ruankichis chayqa, tata Diospa sinchi phiñakuynin pataykichikpi kanga uqllapi chinkarparichisunay kichespa. Ari, payguna mana chayta ruanganku chayqa, entonces imataq pasanan karga. Bueno, chaypinin Jehová Dios phiñakuyninwanmi pataykichikpi kanga uqllapi. Jehová Dios chaykamaga sumaqta hark'asharqa israelitas. Israelitasqa ashka llaqtas atiparkan. Chayqa may sumaq karqa. Imaraykuchus Jehová ajinata ruwashaqta, ¿no? Entonces, chayta ruwanankarqa. Pero si ajinata mana ruwaptinqa, entonces Jehová Dios phiñakuynin paykunaq patampin kananqa. Jehová Dios mana munargachu chayta, mana munanchu ñakarinanchik. Chayraykutaq ajinata yuyaycharer. Lamentablemente, kay israelitas tiempompi wan kamachiskunasnin chayta ruwarkan. Imaraykuchus por Salomón, rey kasqanrayku payqa Dios yupaycharisarqa chayqa may sumaq karqa. Chaywanpis Biblia nin payguna payqa ashka warmisniyuq karqa. Konkuyuq karqa. Chaywanpis chay warmisqa mana Jehová Dios yupaychaq karqa. Imapi pararqa Salomón. Biblia niwanchis pisimanta pisi Salomón karunchakorqa Jehová man. Chayraykutaq chay tiempopi Jehová Dios nerga chay. Kunan, imata kaymanta yachakusun. Imaraykutaq Jehová Dios chayta nerga. Chaypaq, a ver, entiendenapaq, o fotituta kawarizon. Por favor, chularipuay. Kaypi sutita kawarizon, imaraykuta Jehová Dios kamacherga chayta. Imaraykuta chayta mañarga israelitas. Ari, chaypi de paranchej, imarayku Jehová Dios mana munargachu. Imatak zuas karkanku chay zunasqa, waj naciones manta, llaqtayuq manta. Bueno, paygunas karkanku, yupaychaq karkanku, llulla diosesta ichari. Jehová Dios chayta mana munargachu. Imaraykuchus chaykamas ikucherga pay
ata Dios kascanta. Atinio Dios, munakuinio. Chay wampis, Israelitasca chay manta, chay Yulia Dios es manta, maita cuida kunata. ¿Chari? Chayraigu, imainata chaita beneficia wanch, imainata kaita ya chaspa, kaimanta ya chaspa, ya wanch. Kai tiempo pi Jehová Dios, usumah llahta apay kachashi. Reparanches kai Dios palyahtampi. Ari, kai pitian munakuinio, kai pitian kusikuinio kai, maita kusikunchis hermanos ninchekta, zikususpa, zexisuspa y chari hermanos ni. Ari, charaigu Dios palyahtanga, mai kusiskas, kai tiempo pituku y kasancha. Ari. Charaigu Bibliapi, kai 1 Corintios 7:39, nerga y maraikutaj, Jehová Dios kaita kamacha. Chay piniwanchis, kasarasgas warmega, gozan causa kusahtin, paiwan kuska kakunantia. Gozan wanyu puhtingri, atin kasarakuita, piwanchus munashanwan. Chaywan Kuchachu chaita, man. Chay wampis, kay versículo niskan manjina ni, Señor llapi kanantia. Yachanchechu y maraiguta Jehová Dios chaita mañawancha. Ari. Jehová Dios te upaichanan. Y maraikuchus Jehová Dios chaita munan. Sapa hermanos ni, kay Dios palyahtan pikaspa, hatun herencia kapuancha. Mana kay kamachikunasnin kasu kunchek chuchaiga, entonces, chay sumaj herenciata, chinkarparichita atizun. Mana chaita munanchek chuchari, Israelitas hina, kay mozo halpaman, tumpitamantawan yaigusuncha. Maillaki kanga, kangman, si es que no ganches, pisimanta pisi jehovamanta karuchakusunma. O kay mundo manta, zunaswan masichakusunma. Chaita mana zuaita munanchek. Ari. Chaypit ukurina. Chantapis, imainataya napawanchis, señor llapi kasaraku. Imainataya napawanchis. Nerganchi hina, kay Dios palyahtampi, kusiskas gente kunchis. ¿Fichari? Yaki tiempo picas papis, ima tiempo picas papis, kusiskas siente kunchis. Imaraikuchus Jehová Dios, maita harkawanches, sumachta wakichipuanches, sumach alimento espiritual guancha. Harkaskas hina siente kunchis. ¿Fichari? Chaitach sumach herencia hina, no ganchekpa. Mana chay herenciata, hermanos, ni chinkarparichita, munanchekchu, ni imaraiku. Chayraigu, imatachus Jehová Dios kamachiwanches, chay manjina zuman. May suma, kunanga, kay suma hechichikunata maskana niska parteman pasasunchis. Y chepaga minkarizun, hermanon chekta, Marco esto. Cuidados, hermano. Gracias, Gabriel. Kunanga kayarisunche kay mascarizun mañaopasta, Deuteronomio 8:3. Versículo 8, capítulo 8, versículo 3. A ver, pitas yana pareguasón mañaoverispa, por favor. Requisitos. Chay ello maquisito picho son harimu shanchay iskainin. Ñaverimo. Isabel Ojarician, Aida Ojarician. Allá. Aida, por favor. Ñaverimo.
chisorgaches, yarkachisorgachesta, chaypis, mana nisga tantata mikuchichorgache, maygentachus manara rexergangichechu, gangunaga, nita ñawpaj tataynigichespis, chayta ajinamanta Diosga yachachisorgaches, runaga mana tantayawanchu causasganta, mana chayga tata Diospaj simimanta tukuy, lioxe nisgaswan ima causasganta. Gracias, Aida, somos señor Ipaico. Entonces, tapuisito y chaypa jajinatanin. Imata yachakusunman Jehová Dios mana niskata Israelitas man manta. Imata yachakusunman Jehová Dios mana niskata Israelitas man manta. Hermana Anchej Eva, por favor. Hablaremos. Ya, Ari, parlaré. Yachakusunman Israelitas mantayman manisata micherga chay cuidarga, pusarga munakiwan tukuyima y paykunata astawan pruebaman churarga tatanchi Jehovata mana contentos chukasargan y chayraykutaq Dios pala nerga mana yawanchu antayamantachu causanankuta mana chayga Dios palabranta lluqsimoqwan causayta atisqankuta chayrayku runasqa mana antamantachu kanchi sinoqa Dios palabranta leespa may kusisqa may contentosta tatanchi Jehovata yupaychanchis. Gracias, hermana. Ari, chay soti. Ari, aquí bonito. A ver, estaban ya paikurisuma. Hermana Carla, por favor. Yachakullasunmanta chaymanta kasuko yachayta imastinchus paykunaqa israelitasqa sapa dia pasmanata ujarikunanku karqa astawan ujarikuqtinku asnayapuj solo sohtakas diapi iskay diaspa ujarikunanku karqa paykuna kasukuq kanankuta rikuchinanku karqa y Jehovapi atinikusanku. Chaymanta astawan yachakusunman hinapis que mana chayllamantachu kawsakunanchis tiyan hermanita Eva nerqa hina mijuna espiritualmantapis llakikunanchis tiyan chaymanta hinapis sinchi Isaiasqa karanchik. Eso. Gracias, Samasta. Jepanka tapuisito ajinata niwanche tukuy parlarimusuma. Imata yachakunche kay semana bibliata leespa. Gallarisunche. Sarri, por favor. Deuteronomio 7:18 Nisan Majina. Jehová Israelitas manerga mana gloriapi uchapi gloripi yuyanamputai y chaita nerga kuchapi mana hermanankupa. Bueno, fue en el tiempo kay pachakuna mana kapah yaypichu yanapah hasta wampi Jehová pah yankanapah kay pachakuna. Gracias, Sally. Maestro, a ver, Apolinar. Kay Deuteronomio 7:15 nin tata Dios gankuna ñawpaqaykichasmanta tukuylayo ongoykunata chinkachenqa nin
Entonces, matacha yachachiwanchik kunan tiempo, ñagaita yachakurranchik hinaga, Jehová Dios llata pin no ganche hatinanchik tiyan, munakunanchik tiyan. Pero kay tiempo piritiyan imana costumbre sapa llaqtapi, sapa barriupi. Y chay costumbre esta ruarpa paykunaga imana Dios kunata yupaichanku chaytaq nin unquy hina tukuy runaspa. Entonces nin chay tukuy unquyta Jehová Dios ninche chinkachan. Gracias, Apolinar. Estaban número 2, Pichus Camps, pero Palarimoman, por favor. No, dos cana. Trae capítulo 8 de Deuteronomio Manta y versículo 4, Nishan Chaipi. Que israelitas 40 watas chimpamba puras kankumanta mana tanta korgachu ni mitanku sopitanku ni abarcasninku ni mani pachita ni chakinku pispunkergachu ni chay chikata puriskanku chanta purispaga punkikunpuni imapis nanakun imapis gastakun pero kaypini imarayku chay pasarga imaraykuch milagro cargane are Jehová yanapainiwan chayta aterganku. Entonces kikillanta chay yachachawanche llaki pisikukuspa o imitamanta pisiktinche Jehová cuidawasunpuni imaynatash israelitasta chay chimpampapi cuidarga ajinata. Gracias, John. Chegapuni chay. Astawan imasta yachakunchi. Hermana Eva, Palarimoa. Arica y capítulo 8, versículo 18, Tata Dios apita o asgancha graico, japajaita atincha, zuaita atincha, tukuy imata. Mana no gancha mati, matapis zuaita apisun manchu manachi, tatancha Jehová ataguasun manchaga. Chayraigo no gancha maita agradece purian tancherman, mikunata kapahyanapa, tukuimayo kanapa, hatita guasganchikman. Gracias, hermana. Amisadai. Margot, hermana Margot, Mayriams. Deuteronomio 7:9 nin que chegan Dios kasgankuta ima tratota ruasgantapis juntasgantanin. Ari si no ganche munakuywan kasunku kamachisminta Dios ninchesmanta. Chay texto juntanku. Como kay tiempo ajina kawari. Gracias, soy Sumasta, hablaremos ahí. Amisadai. A ver, está. Hermana Domitila, por favor. Hablaremos. Kay 7 pini tata Dios qankunata munakusunkichik aklakusunkichikta mana qankuna waq nacionmanta aswan sumaq nación kasqaykichik raykuchu qankunaqa aswan huch'uy nación karqankichik tukuy nacionesmanta nisqaqa. Entonces kaypiqa noqa entiendeni Jehová Dios ninchikqa aqllakun mana ashka kapuyniyuqkunatachu payqa aqllakun asun waqchasta chayta noqa entiendeni kaypi. Entonces chayqa payta yupaychanchik, payllata ashtawan yupaychaypi
payllapi piensanchik mana qhapaq kaypichu. Gracias, hermana. Sumasta Calpachaco, que hasta Wampis, Campo, son Goyota y más que varios niches, hermana. Gracias, hermana. Mais sumasta Wakichikorganquiche, que semanapa, sumasta Wakichikosganquiche, que pampa, ajinata Wakichikon el Japón. Gracias. Gantat, hermano Marcos, sumasta Wakichikunki. Entonces, ajinata Tukuinichi. Kalpachari kusungman Bibliata leenanchejpaj kay sapa semana chari manas kachulenchi y es que capítulos 15 capítulos sumaje yachachikuna sorqoitatinchis chaymanta. Muchas gracias, hermano Mar. Kunanga Bibliapi Mascarina, Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 al 16. Tukuy Mascariwachis, Deuteronomio 7 1 al 16. Chaita leenapaj mincarison hermanonchej Wilmer Ledesma, pailere. Señor neguiche tata Dios pa pusa sorgaches maipichus halpat hape kungiche chayman ñapagigichesman tata Dios hargorga ganchis hatuchaj nacionesta gangunamanta aswan hatuchajna aswan atiniosta ititasta Jerjeseosta Amorreosta Cananeosta Fereseosta, Ebeosta, Jebuseosta ima. Maipachachu señoneguiches tata Dios, chay nacionesta, maquigichesman, jaiwasorgache, atipanaiguichespa, chay pacha. Paigunata cantumanta chincarbarichiinguiche, ama puni paigunawan ima tratotas vanguichechu. Nita kuyarikullaguiches pichu. Ama paigunawan ayunchakunaygichechu, ama kasarachichechu churinigichesta ususisninwan, nita ususisinigichesta churisninguwan. Mana chayga paigunaga pawasnigichesta tata Dios manta karunchachinguman, wah Dios kunata yupaychachispa. Chaytachus ruanguiches chayga, tata Dios pa sinchi piñakuni pataygichespi kanga ujapi chinkarpara chinasugichespa. Gangunaka altar resninguta tuñinguiche. Yupaychana zumisninguta, yupaychana kuyusningutawan akirainguiche. Hinallata lantis ningutapis ninaman cola chinguiche. Gangunaga señor niguiche tata Dios pa agasca ayo canguiche. Paimin ayas organguiche. Kai haip apatapi tukuy ayos ukumanta. Paita mai suma ayasga ayo kanaigichepa. Tata Dios ga gangunata muna kusungiche. Ahya kusungichesta. Mana ganguna wah nación manta aswan sumas nación kasgagiche raigucho. Gangunaga aswan huchu nación cargangiche. Tukuy naciones manta niscaga. Tata Dios ga sorgache munakusga giche raigu. Chayraigu Egiptopi ñakarishastigich faraón pamakin kashastigichesta paiga hatun atininwan orjomos orgache. Ñau patatagichesman imatachus jurarga nisganta juntas nangraigu. Chayraigu yachayche hari señorigiches tata Diosga pai katalla chega Dios cananta. Yachaychesta chegan Dios cananta. Ima tratos ruasgantapis juntananta. Mai shika mirai kunankama paiga munako kunaman. Kamachis gasnintata juntan kunaman ima. Chanta paiga chesniko kunata kai pachamanta chinkarbarichi. Hucha ninguman hina.
pagargachikuspa. Paiga chesnikokunaga usgallata castigan. Chayaygu kamachisgas ninta, leyes ninta. Ima tachus nisganta, ima kasukuyche. Kay unchaypi gangunaman junta naigichespa goygiche. Chaygunata. Sichus ganguna tata Diospa kamachisganta uyarispa. Wagaychanguiche. Juntanguichesta chayga. Señor Niguiches tata Diospis gangunawan. Juntan llangata tratos wasganta. Kuyakuynintata rikuchiswangache. Ñawpa tata Niguichesman nisganman hin. Gangunata munakusorngiche. Ashkatata mira chisorgache. Bendicillargata wawas Niguichesta. Cosecha Niguichesta, trigo Niguichesta, vino Niguichesta, aceite Niguichesta. Wata uywaiguichesta, oveja uñas Niguichestapis ima. Gracias, Wilmer. Lerskaymanta. Gracias, Sumasta Kalpachakunki. Joaquín palabritas mana fácil chu pronuncianapas carga, ¿no es cierto? Dale. Pero chaymanta parlaspa, kai folletitonches ni guanches, kai yachagana uno, kai ubi yachaganapi. Chaypinin sumasta ley, ¿no? Y chayñopas pasapopinin imainata chaytas guawa. Chaypiniwanchis wakichikusaspaga ama palabritamanta palabrita leecho. Manachayga upiapi ashka palabrasta leey. Leeshaspaga sumasta kawarikui, tukuinin palabrasta leenaikipa. Ama waj palabrasta y apakunaikipa. Y es cierto eso, ¿no? Chay versículos pitarinchis, Joaquín palabritas tumpita largos canto, Joaquín palabritas tumpita difícil pronuncianapa. Y mata yanapawasunchis nin, alinta tohiachinapa chaita, kutin kutita prácticas. Entonces, ñawpajmanta pacha, ni guanchis practicananchis. ¿No es cierto? Gracias, Wilmer, sumasta kalpachakunki, especialmente chaita kai congregación picaris, ¿no? Sumasta chaita wakichikunanchek tian, sumaj umalirichis kananchekpa. ¿Chari? Charaigo, Jehová Dios sumasta wakichiwancha, ¿no? Gracias, Wilmer, ñaupa llamanpuni. Kunanga, sumasta yachachinachek partema yaykusunchis. Ñaupa kutipi parlarispa, tian kaipi demostraciones, y chepasga mencarizun hermananchekta Domitila, y yanaparengata hermana Margot. Sumasta kuyarina kawari. Hola. Hola, buenas noches. Hola, señora, buenas noches. No voy a rimushaiki. No acá testigo de Jehová, Biblia manta testigo leer puita munaiki. ¿A ti con mancho? Ya, a ver. ¿Ya? Ya, Tiempito, tía. Ya hay Génesis 1:28 taleri pushaiki. Chanta, paikonata, bendeces panerga, miraichi, kay pachaman juntaichi, atiniuh tahkaichi, kamachispa, mamaguchapi kahchayuasta, tukuy pisgosta, alpapatapi tukuy qhatataku kunatawan nispa. Imatacha lirisqanchikpi entenderenki?
Kaypi nin que Dios munan que tukuy hallp'ata juntakuni. Ari chaypaji hallp'aman tukuy imata churasqay hallp'aman juntananku chayta chay runa Adán Eva kamachinanpaq kunan chaypa munawaqchu qhipan semanata waqyarimullaykimanta munawaqchu tumpatawan yachakuyta? Ya. Kaymanta kutichisunman. Imaqtintaq suyasunman Dios imatachus nisqanta juntanantapuni chayta kutichisunman. Sumak kay matapuyta. Ya, waqyarinki ya. Kunan invitarita munayki reunión niku tiyan tantakuyniku domingota 9 de la mañanata. Chayman kay sunniqta yaykurimuwaq kay internet sunniqta uyariku. Chayman yaykurimuwaq aparichimuykiman en la cita huk hora haltashaqpi. Sunnekta ni? Ari. Ya. Ari WhatsApp tiyan. Ichapis kikin ajina profesores alumnoswan pasan ajinalla. Kiki? Ari kikillantaq kanqa. Entonces aparichimusqayki suyarisqayki yaykurimunaykita. Ya. Apachimunki ya. Ima sutiyki nuqaqta Domitila suti. Margot. Sumaq señora Margot. Suyasqayki entonces chaypi. Hasta luego. Ya, hasta luego. Muchas gracias, hermana Domi, hermanita Margot. Sumaqtas banquich, hermanas. Wale, chay. Ari, hermanos, ni zapaquilla yoxin, chari. Kay Cristiano causa ninchis ojitapi, presentación, ¿no? Y chaymanta parlaspa, kay lección número 15 para la charga, ¿no? Hermana Domitila, kay folletón chekmanta, mana iskairayaspa parlari. ¿No? Predicación pimana iskairayaspa parlananchetien. Y mainata chaitas wasum. Chaipinin sumachta wakichikuspa. Charaigo Dios pallaktampi. Chaipi apachiwanchej ideas hina y mainatachus predicasunchis. ¿Sí? Entonces, kai quillapaj predica Sánchez kai Génesis 1:28, ¿sí? Zapaquilla hinata, waj textos tal yoxin, predican. Entonces, manes que era yaspa, su magte achachinan chechtien, predican chechtien. Y mainata chaitas la suma, entonces, ñao paxituta, wakichikus, ¿no? Pues chaitas van chechtien. Chairego, kai cristiano causa ninches, tian chay ideas, su magta predican. ¿Sí? Su magta zuan que hermana Domitila, ñao payaman punis. Muchas gracias. Y chantar su más de Naparinki, hermana. Unangas de visita. Jawarizon, Uyarizon. Y Chaypaga, Mincarizon, hermanas. Hermana Marta Fernández. Y Yana Parengata, hermana Gladys de Ledesma, ¿no? Les caigo, hermanas. Hola. Buenas noches, doña Gladys. Yarikuanki, chuajiamos una carga con ankuncha y parlarinanchespas. Buenas noches, doña Martita. Ari, cuentan yo yarikusiana con Garbascani, Loxi Shargani. Ay, pero un ratito ya canga, mana unaichu. Parlarinalla, por ejemplo, en pagata, por huile parlar el gancho. Imaynatachu tata Dios ninchi tukuy waqayta, nanayta, ongoyta, chinkachinanta. Iqantaq niwarqanki hinachu kanman nispai, chayrayku nuqaqa investigarqani Bibliata. Chaymanta kutirichisunaypaq chantapas apachimurqayki nasta fotitusta, videosta ima qhawarirqankichu. Ay, mira, doña Martita, mano WhatsApp ni mi organicho que cuentan recienta
hawarisani ari apachimuaskanki. May sumaq apachimuanki, may kachitu kaypi fotos kashan chay. Chay tapuymancha kutichishawanma kay fotoswanqa kay tapuy noqa nerqayki imaqtinta suyasunma Dios imatachus niskanta juntanantapuni kanni warqanki investigapusay nispa chaytachu kunan kutirichiwanki. Ari chayta, justamente kaypi yatarini kay Isaías 55:11, por ejemplo, noqa Bibliaymanta leerimpusqayki, Isaías 55 nin ahinat. Ahinallataq kanqa noqa simimanta lluqsiq nisqaypi. Noqamanqa mana ch'usaqllachu kutimunqa. Mana chayqa noqaq munasqay ruwanqa nin. Entonces, imata chaypi piensarinki chay nisqawan Tata Dios ninchik chay palabranwan. Imata piensarinki cumpliconqapunichu manachu. Kay nisqama hinaninmi Dios juntanqapuni kasqa may sumaqta kay dibujitustata hawarisarqani kaypi imay k'achituta zukuchishanmi imaynatachus Dios ruwanqa kasqa may sumaqtapuni chayta ñawirimpuwanki doña Martita. Ari chaylla karqa, por ejemplo, noqaqa manchay kusisqa kani juntakusqanmanta porque kunan tiempoqa ñak'ari p'unchaykunaspi kawsasanchik ancha llakiypi wañuykusanku vecinuspis, entonces chayqa llakichisawanchik, pero Dios ninchispi atinikuspa suyakusun chayqa chay Diospaq nisqanqa juntakonqapuni llampapis kapuwan kaypi huk librito imatapunita Biblia yachachiwanchis nisan. Kay por ejemplo rikurimuwaq kayta apachimuyta munaykiman kaypi parlasa sumaqta unquykuna suchitus cieguitus qawarinankuta chaypi sumaq unallawanchis unquchallawanchista kay llaki p'unchaypi kasqanchis por ejemplo kunan tiempoqa ichas tiempitunchis kasan kay wasipi qhipakusqanchirayku chay tiempitutataq kay libruwan aprovechariwaq apachimusqayki. May suma doña Martita, entonces aparichimuay ichapis noqa tiempituypi ñawirikushasan, pero hina kaqtinpis doña Martita uhtapuyta munaykiman. Imaynataq chanta kawsaykanqa yachayta Dios hunt'aqtinnari chaytan kutirichiwankimanchu, pero ichapis kaman qhipanta porque kuytan lluqsinayna kasha. Ari, antes tiempota qorisawanki investiganallaypaqtaqa chaywanta ch'uwacharisunchik chay tapuwasqaykimantaqa Bibliawanpuni. ¿Ya? Listo, doña Martita. Entonces, ¿qué pasa si hay que oración? Ya. Hasta luego. Ya, chao. Ay, suma, hermana Marta, Marta Zwanki, Cachito. Gracias. Cachito de presentación, ¿no? Entonces, Ajinatas Guaita Tinche, no lo sé, Ari. Hermana Marta, Gayan Kasharanki, Kai Folletonches Manta, ya Chaganan 9. Y chay pinin fotos wan, videos wan y achache. Chay tagan zuarinki, hermanay. Kunan, bueno, mana wasimanta wasi Sanchezchu. Entonces, imataz waita tisuman, apachita tinches, WhatsApp. ¿Charin? Chay fotos, videos y achachinapa. Ari, imaray kuchus asan fácil cash. Ashkazunas kai territorio chespi chapi kai quechua gallupi ashkas mana leita chancuchi chari chay one piece fotos one videos one hasta one entiende entonces chay one ya chachita atinches ari charego sumachta kalpachakuna siga hinallata zuana fotos ta apachina videos ta apachina ari chay one piece chayta zuaita tisunchis Yajina manta paiguna entiendeita ate. Chantapis reparanches chaita, revisitata zuanapaj. Entonces, tiempompi, puntuales cananches. ¿Chari? Entonces, chaita maizu más cara, ¿no? Hermana Marta, tumpitata paiga detrás ankuman kan manchaiga. Y chaps revisitata zipuman carga, ¿chari? Mana taripan manchucar. Celular nesta, mana chanchech, ¿chari? Entonces, chaita zuananchestian, ¿no? Puntuales cananchestian, de visitasta zuanap. De la mañana
chaga o tardecito que queda sumasta zuaita atis, ¿no? Muchas gracias, hermana Marta y hermana Gladys, sumasta zuatis. Wale, hermanos, ni kunanga uju, tiang uju malirichi kai. Y kai umalirichi sutin, Jehová manta ama gonga kunacho. Ari. Kunanga kai Jehová Dios kikillantata paeka machizar. Chaita chanapaj mascarinachis, ¿ya? Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. Versículos leris. Juska lerinachis kaita, Deuteronomio 8, 11 al 14. ¿Ya? Chaipi sumachta entienden. Y mata Jehová Dios kamacherga y israelitas. Chaisuma jalpaman nira yaibisakti. Nin, Señor Nikichis tata Dios ta amapuni con ganquichechu. Kamachiskas ninta junta ichepun. Chanta niskas ninta, leyes ninta ima. Malgen kunatachus kunan kamachikichis, chay kuna. Maipachachuk sumakta mikuspa saksa kunkichek. Sumak wasistas wakuspatach chay pitia kunkichek. Chantapis maipachachus wakas nikichis, ovejas nikichik ima mirastinku. Korikichis, kolkeikichis, imatah kahtin chaypacha. Ama wapuikachaspa hatun chakunkichechu. Amatah konkapunkichechu Diosta. Imaraykuchus paiga Egipto manta orko musorgachech wata zunallapuni kasahpikicha. Imatah Jehová Dios chaymanta kamachisarganin ama konkankichechu, ama konkapunkichechu Jehová Dios también. ¿Ichare? Paigunaga yaykusharkan chay suma jalpapi imaynatah causa y kan mancarga. Allinta causa kunanku carga. Charaygu suma jalpa. ¿Ichare? Chay piniwan maypacha Goreikichis, kolkeikichis, onkapunkichechuk, Jehová Dios manta. Listo. Ari. Sumachta chaypi mikuspa saksakunkichech, sumach wasistas wakuspatach chaypi tiakunkichech. Entonces, Jehová Dios nerga, ajinata causa kusankichech chayga, ama nogamanta onkakunkichechuk. Imatach chaywan yachachita munasharga Jehová Dios. Bueno, chaytach usumach yachachi kashan noganchech. Ari. Chaypaga mascarinachis waj texto, ¿ya? Colosenses capítulo 4, versículo 5. Chay versículo kutichin, chay tapu. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Y nin, Colosenses 4, 5. Nin, mana crees kunah ñaupaken kupi, alguien yachayllawampuni causaicha. Tiempo ikichekta, ama usuchispa. Es cierto, hermanos, ni kunan tiempo pi, manaj mosoh pachapi kasanchechu. ¿Ichari? Paikunas, yakikunas, kai ongo yastawan, ¿ichari? May yaki kasancha, may yaki pi kasancha, tiakusancha. Chaywampis, Biblia piniwanches, tiempo ikichekta, ama usuchichechu nispa. Mana crezcuna ñaupagempi allinta causa cuiche. Ari hermanos ni, kay tiempo pichaitas y cuchinanches tian, Jehová Dios pa ñaupagempi. Y maraykuchus jailita piña casanchi, chaimoso jalpama yaykunancha. Charaygo hermanos ni, calpachacuna. Y matak pasanman si astawan gokusunman trabajón. Y matak pasanman si astawan Kapahyaita munasumma. Bueno, Jehová manta karun chakusumma. Ichari, ichantapis kay sumak premiota pierde summa. Mana chaita zuaita munanchechu. Ari. Charaigu, imainatachus israelitas kasukunanku carga chay tiempo pi, kikillantatah no ganches chaita zuananchekilla. Ama konkakuichu Jehová manta. Jehová Dios sapa días de galaguanches, causai, de galaguanches mijuna espiritual.
bendición ninta. Ichari. Entonces, ama conga kunacho, Jehová manta. Jehová Dios, tumpita mantawan, pai, ashka bendiciones apamuas. Ari, imainata chaita zoasumman, mana Jehová manta conga kunapa. Leenchi hina kai Colosenses 4:5, mana tiempota usuchispa. Ari. Agananchek tian Jehová pa. Semanantimpi y chapis. Waj diaspi ahla Sánchez, predicación man yoxinanchekpa, Bibliata estudiananchekpa chayga, chaita juntan. Ajinamanta, mana Jehová manta con hermanos ninchek manta. Tanta kuiman rispa, tanta kuikunasman, chantaps predicación man yoxispa, hermanos van masichacuspa, ajinata zuanchek chayga, mana Jehová manta con kakusancho. ¿Sí? ¿Cuáles hermanos ni? Ajinata tukunchik sumachpe achachinachek pa. Unanga, kaikin sacas parte mayaikus. Cristiano causa y ninche. Y chepago taquita tacrison, kaitaki kashan, número 35. Pantalla pichaita yoxenga, sutin, y machus alin kachta zeparan. Kusi iwan takrinach, hermanos. Maisoma, cachito y chaitaki, astawan Jehová Dios mañaopah manchura. Charaigu, Dios palactampi, y matachus kunantiempopi zuashanku, hermanos ninches chaimanta kunanga kawarisu. Ari, Dios palactan zuaskanmanta, kai junio killamanta videito kawarisu. Churari puego, por favor.
Mateo 9:35 nin. Jesús ka tukuy llaqtasta, tukuy ranchustawan muyumusqanta. Sinagogas ninkupi yachachispa, Diospa gobernumanta sumaq willaykunata willaspa. Chantapis, Jesús Diospa gobernumanta pisillataña willananmantaqa, astawan kallpachakurqa, ashka runasman willananpaq. Ajinallatataq, Diospa llaqtanta, kamachaykunamanta willaypaq comisionqa, nisyan Diospa gobernumanta, tukuyniypi astawan usqayta willakunanta, tukukuy chayamunankama. Chaytataq willaypaq comisionqa ruwan, Departamento de Servicio nisqanekta. Chayqa sapa sucursalpi tiyan. Biblia nisqanman hinan tukuy imata allinta ruwanapaq. Maychus kananta hinataq, Departamentos de Servicio nisqa predicacionta qhawasyanku. Kunanqa qhawarina, imaynatachu sapa sucursalpi, Departamento de Servicio nisqa llank'ashyasqanta. Ministros en el campo nisqa seccionqa, precursores especialismanta encargakunku. Paykunaqa Diosmanta astawan willanku. Mundon timpi 45,000 manta astawan siervos especiales tiyan. Paykunataq superintendentes, precursores especiales, misioneros y macanku. Dios pallaqtanta kamachejkunaqa yachanku paykuna yanapata necesitasankuta. Chayraygu ministros en el campo nisqa seccionqa paykunata maypichus tiyakunankupaq yanaparen. Chanta yanaparillantaq paykuna chayri familiares ninku yakiykunapi rikukushaqtinku paykunata sonqo charispa. Astawan ashka runasman willakunanpaqqa, sapa sucursalmanta, necesidades en la predicación nisqa sección encargakun. Chanta ima lugarespichus willakunamantapis encargakullantaq. Chantapis kay seccionqa campañas especialista wakichillantaq. Chaypaqqa yachananku tiyan chay lugarmanta runas Diosmanta yachakuyta munasqankutachus manachus. Chantapis qhawarinku ashkhachus manachus hermanos kasqankuta willanankupaq. Pisilla kaqtinkutaq waq suyumanta hermanusta invitakun. Tawa campañas especiales pipuni predicargani. May sumaqpuni karqa chay campañaspi predicayqa. Imaqtinchus wakinqa mana Jehová Diosmanta uyarisqankuchu. Nita Jehová testigosnintapis riqsisqankuchu. Edadniymanta juventa riqsirqani. Payqa campo de refugiados nisqapi sapan kasharqa. Bombaq t'ufyasqantaq familianta wañuchisqa. Wañusqas kawsarimunankumanta sut'incharirqayku. Tantakuykunaman pusarqayku, hamuytataq qallarirqa. Chay experienciamantaqa ni hayk'a qunqakusaqchu. Necesidades en la predicación nisqa seccionqa, campañasta carrituswan willanapaq wakichillantaq. Carritusta sayachinankupaqqa, hatuchaq llaqtaspi mask'anku, maynintachus astawan runas pasanku chayta. Tarisqankutawantaq wakin hermanosta asignakun chaypi predicacionta wakichinankupak. Barco sayanaspipis ajinallatataq willakun. Wakin lugarespiqa maychika hermanos tiyan willanankupaq. Chayrayku sumaqta organizakun wakichikuntaq. Ashka willaqkuna necesitakun. Chayrayku mayta kusikuyku ashka hermanos yanapakuyta munasqankumanta. Mayllapipis willaspa, barco sayanaspi willaspa, chayri maypichus necesidad tiyan chayman rispa. Kay tiempopi Diospaq llaqtanqa, tukuy hallp'antinpi Diospaq gobiernumanta willakunanpaq mayta kallpachakushan. Departamento de Serviciopi llank'aqkunapaqqa, kay llank'ayta wakichayqa may sumaq imaqtinchus kay llank'ayqa Jehová Diospata. Mike achitupone ichari. Ari. Jehová Dios sigue llankarisha. Chayraygu no ganchejwan ichari chaypi sumaqta yanapasachis. Kunanga, congregación imapillan kanantian nisqa
Sagesunchis, hermano Chesta René Rodríguez. Y el caigo, hermano. Ya, gracias, hermano. Ocurrisunchik kay kamachipi, kamachipi Jesús warganchuk kamachita. Chayta imaynamanta juntashanchik, imaynata juntananchik kashan. Ocurrisunchik, a ver, kay kamachi kashan kay Mateo, mascarisunchik. Por favor, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Ya está, con cuenta, goricumchana chay mantas palasunchik. Mateo 28, 19 y 20. ¿Ya? Ni se imaginat. Chayraygus rispa, tukuylaya runaste yachachisqasniyman tukuchimuycha. Bautizaspa, tata Diospa sutimpi, wawanpa sutimpi, atiyninpa sutimpiwan. Yachachimuychik paygunaman imastachus noqa kamachirqaykichik, chayta paygunapis kasukunankupa. Ama qonqaychikchu noqaqa qankunawan tutapunchay kasaq kay mundo himasnin tukukunankama nispa nirqas Jesús. ¿Chari? Imaynamantataq kayta juntashanchik noqanchik kunan tiempo, juntashanchikchu manachu kay kamachiyta, nin ama qonqaychikchu noqa nin kaytaqa noqa qankunawan kasaq, yachachimuychik paygunaman imatachus noqa kamachirqaychik chayta. Imatataq noqanchikman yachachiwanchik, noqanchik yachakunchik, Jehovapaq Diosninchik gobierno, pisimantawan gobierno, gobernamunanta yachakunchik. Chari, kay pachaqa, saqra pachaqa tukukapushan. Chayta noqanchik yachanchik, chayta taqri noqanchik yachachimunanchik tiyan waqkunaman. Imaqtintaq may importante kay yachachina kashan, ya. Kunak hawarina kay 1 Timoteo capítulo 6 y 16, 4, 16. A ver, mascarichak. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Cuatro, 16, ninka hinata. Kan kikiyita imatachu yachachisqaytapis sapakuti allinta qawarikuy. Chay imasta mana saykuspa ruwayaypuni. Imaraykuchus chayta ruwaspaqa kan kikiyita salvakunki. Hinallataq uyarisuqkunatapis. Imaqtintaq may importante entonces tukurinanchik kay kamachiypi. O sea, nishuman kasukuyta yachananchik kay willaypi. Willarimuna runamasinchikman. Imaqtintaq. Kan kikiyita imatachu yachisqaypi sapakuti tukurinin. Allinta qawarikuy. Chantapis nin chay imasta mana saykuspa ruwayaypuni. Imata tarishunnin kan kikiyi salvakunki y waqkunatapis salvallankita. Kay entonces kay willariqa, runamasinchikman willariqa, may sumaqpuni kashan kunan tiempo. Imaqtinchus, chaymanta depende noqanchik salvakunanchik y waqkunatapis salvananchik. Chaypi ukurarqankichu. Tal vez pisipaq, tal vez kay kunan qhawasha, tal vez qhawashasunman. Imaqtinchus no congregación ninchikpi separakun pisi llank'ashanku, pisi willayman lluqsishanku achayneqta, ya. Chayraykus kay umalirichiqa chaypaq kashan. Imaqtinchus nishunman porque publicadoresqa may pisisituta ruwashanku willarinku, por decir horita, a veces media horita, mana alcanzankuchu promedio yaunpaqti willarqanchik, 12 horas publicadores karanku, auxiliares 50, precursores 70. Sin embargo, kunan tiempo, kunanga mana chay kashanchu, mana alcanzashankuchu, mana. Imat tal vez pasashan, tal vez pisipaq qhawashanchik, qhawashasunman, pisipaq tal vez qhawashanchik, chay llank'ayninchikta. Bueno, tal vez kay ongoyta, tal vez huchachayushanchik, chay ongoyrayku, tal vez chari, mana tal vez tiempo torjukushanchikchu.
Chaypi tukurincha. Porque precursores regulares normalmente ruanan para 70 horas. ¿Ichari? Piskunachus mana atinkuchu chay sucursal necta. Sucursal necta más o menos consideración kachan piskunachus. Alguien hermanitas nich matin kunachu ongosquetas kanku akienga alguien machitus ñakanku achaygunapaq consideración kan piskunach pisita ruanankupaq consideración kan pero mana kanchu piskunach hanukashanku chaygunapaq chari pero sin embargo kunanka ongoy tiempopi bueno chaypis kashallamanta yo como consideración pero chay mana nita munanchu noqanchik saqerbananchik kay willayta uqladuman churarbananchik chari antes astawan willashananchik kunan tiempo astawan willashananchik porque tukukapushana kay pacha chari qhawarishkuna kay Gálatas 6, 4, 5 nisqanpi kay tukuriyaychikta kay hinata niwanchik kay Gálatas capítulo 6, 4 y 5. Gálatas capítulo 6, 4 y 5. Ningahinata. Sapa uqpis ruwasqanta allinta qhawarikuchun. Ahinamanta paypa ruwasqanmanta kusikonga. Manataq waqkunawan kikinchakunanchu tiyan. Imaraykuchu sapa uq ruananta juntanantiyan. Mana kunan tiempo noqanchik qhawanakusunmanchu, mana qhawanakusunmanchu. Y pay mayuqsinchu, pay mawillaqsinchu, paypis pisisitu ruwashan, paypis ahina, mana chay kanchu, mana. Kay sapa uqpis ruwasqanta allinta qhawarikuchun niwanchik. Ima? Allin ruwanchik chayqa juntanchik chayqa kusirikunchik. Chari, uqllankayta ruwanchik chayqa llank'anapaq ruwanchik chayqa chayta tukunchik chayqa kusirikunchik. Mana ruwanchikchu partillata ruwashanchik chayqa imayna sientikunki kan. Kan ruwayachanki tukuymata chari, tukuypis tukuymata ruwakuyachanchik. Wakin sumaq waykunku, wakin sumaq llankanku, sumaq estudianku, sumaq trabajanku imayapipis. A ver, trabajito hap'irikuy. Parte ya ruwayta umpitata uqpiri, a ver, t'ipanata, digamos, uqan t'ipashanku ch'ulituta. Chiri tiempo t'ipashanku ch'ulituta. Qan t'ipay uq día t'iparinkun chiquitanta, uq día mayk'aq tukuwaq chayta. Chiri tiempo pasarbanqana ch'ulituqa ni tukukunqachu. ¿Sí? Ma tukukunqachu. Así que entonces noqanchikman dependeshan. Apurata t'ipaq ruana, entonces chay ch'ulitu chiri tiempo paq tukukunanpaq. Kikillantaq kunanpis predicación pega apurata ruana tiyan kunan kay pacha kay ñapis kay señales tukuyma kashana, entonces apurata runa masinchikman willana noqanchik salvakunanchikpaq waqkunatapis salvanallapaq. Chayraykus allin kanman kay willay lluqsiqtinchik hapadía willay lluqsikushun oranpiqa entonces noqanchikqa teléfono neqta carta neqta willaqsishanchik chari mana lluqsishanchikchu ari hawaman kunkusman wasimanta wasi mana lluqsishanchikchu pero chaypaqti kunan tiyashan willarinanchik kay grupo tiyan entonces chayman masi chayrikumish kay kunan kay sunneqta tantarikunchik chari reunión piqa kikillantataq invitakun yaygumuychik mana atinkichikchu predicayta chayqa manaraq imaynata predikanchik chayqa chaypi yachankichik compañerimillaychikpis chari compañerillaychik chantaqa qankuna yachallankichik fácil gustayusunqachik pero mana qankuna ninkichik mana entonces noqa predicayman teléfono neqta imaynata carta mana atikun chayraykus invitarishayku tukuy qankunata allin kanman meta churakunaychik junt'anaykichikpaq chayras como publicadores como precursores auxiliares llankashanchikqa como regulares allin kanman metaykitas churakuychik junt'aychik sino mayqa junt'ankichik watapi shamushallanata watapi shamushallanata mana junt'akunqachu entonces
chari. Superintendente chamunga, waturan tarjetasta, yaki. Hermano yaki kun, chari. Yaki kun, a ver, medio ahorita tal roacuy, killape, ahorita ta. Más que ahorita jawan televisión, más que ahorita jawan que a ver, inmediatamente más que ahorita tiempo dedican que mamás, más que ahorita. Hasta ahora, día 24 horas, pero ahorita es que ahorita manachu hasta un yapai gurisuman, chari. A ver, chay cosa cam hermanos ni cheras que son goman pachakankuna, Jehová mona kungi chega atingich. Mana mona kun chega mana. Chari chay piziku con Jehová mona kuskanchakta. Mana hermanos raiguch predicancha. Mana ancianos raiguch predicancha. Ancianos imaniwangat kunari mana. Superintendente imaniwangat kunan ka horas mantari mana. Mas kata Jehová mona kunki yacha con horas nigipi. Chari, horas nincha. Pisi mona kunki pisi kashangari tuas cancha. Chari. Entonces kachun ashka mona kuskancha, zikukuchun ruas cancha pero nos ni. Ya, yang caso yang arena kuskamanta y zapa punchaips ashka yoxina estian kai kunan tantari kunjachel domingo ka ashka yoxina kai tu kai grupo kana ka shana inchert no se mach pasa semana ni domingo sabes wa que mungocho. Chari, malin chuchay caso. Ya, yang arena entonces chay permanos ni. Gracias, hermano Zené. Entonces, chay metata churakuita atisuman, hermanos, ¿no? Kunan manta pacha ñaupahman, predicación man yosinancha. Jehová Dios, chayta may valor niospa, jawa, chari. Sapo kay pachakuita atisunchis, predicación man conecta kunan chespa, y ajinamanta. Ari, chayraigu chayaseg lukashan, incluso hasta 15 minutitos manta, predicaita atisunman. Jehová Dios chaita may valor niospa. Sapau kalpachakuna allimpa hawasa kananchekpa Dios también. Muchas gracias. Kunanga Biblia manta yachaganapa y chaypa sagesun hermano chekta John Telles. Hermano. Suma kuna yachakusunchis kay libro manta. Jesús minyan chagakata causaitan. Entonces, wakichikuchas pichas de paralangiche, kay libro título, kay kunan kay artículo pukes. Jesús minyan chagakata causaitan. Maika nerga chaita y ma ocasión pinerga chaimanta parlarisantes. Suma kama tukui parlarimunans pisitulataps. Kallaris un leris pa parafosta chay payana pa un chermanunches Jairo. Uyaris Jairo Jairo. Jesús ka wañuininta yuyarikunata yachachitawan apóstoles ni yawan puni altos patapi kashar. Chaypita nerga Amazon kuikiche sinkita yaki kuchunchu Dios pi creich no hapipis creya cheta listo. Jesús ka pai reporting apóstoles ni mana yaki kunankupa nerga. Paiga atataiga wasin tiakunapa ashka lugares tienen. Ripuspaka kankunapa lugarta wakichimusa. Kutimuspata pusas kaikiche. Maipichus noga kashampi chay. Kankunapis chayapita kanaikichekta. Apóstoles mana entender kankuchu siloman ripunan manta parlashaskanti. Chayraiku Tomás taporta. Señor, mana chay kuchu maimanchus risas kaikita. Y mainata chay ñanta reci. Listo. Jesús tatnero. No cañacat llega carta causaita. Listo. Ari Jesús pi crees kunaya. Yachichisgasninta hapiko kunaya. Paijina ruach kunaya siloma rita tenjanko. Jesús ner. Mana pipis tatayman chayaita atinchu. Mana no conecta. Listo. Felipe Tajiner. Señor, tataikita
rikuchinawaikuta munaku. Chaywanka songo juntasqa kasqayku nispa. Payqa ichapis munarqa mosqoypi hina Diosta rikuyta. Imaynatachus Moisés, Elías, Isaías ima rikurqanku ahinata. Hinapis paykunaqa chay profetasmanta nisqa aswan allintara Diosta rikuyta atirqanku. Chayrayku Jesús nerqa, Felipe, kankunawanqa unaytaña kani. Manarachu riqsiwanki. Noqataqa rikuwaqa tataytapis rikuyanta nispa. Ari, Jesusqa tatan hinapuni imatapis ruwarqa. Chayrayku Jesusta qhawaspaqa imaynachus tatan kasqanta yachayta atirqanku. Hinapis tatapuni wawanmanta aswan kuraqqa. Chayraykutaq Jesus nerqa. Imatachus qankunaman ninkichik chaykunataqa mana sapayaymantachu parlani nispa. Apostolesta ahinamanta yacharqanku Jesusqa tatanpa niskantapuni yachachisqanta. Apostolesqa Jesuspa milagrosninta rikurqanku. Diospa gobiernomanta sumaq wiyaykunata wiyasqantapis uyarirqanku. Chayrayku Jesus nerqa. Noqapi creqa, noqa ruwasqasninta ruwayanqata. Chaymanta aswan ruwanqapis imaraykuchus noqaqa tataypaman ripushani nispa. Jesusqa chayta nispa mana nisharqachu yachachisqasnin aswan t'ukuna milagrosta ruwanankuta. Astawanpis nisharqa astawan unayta wiyanankuta tukuyniypi wiyanankuta astawan ashka runasta wiyanankuta. Jesus ripoqtin yachachisqasninqa mana sapayankuchu qhipakunanku karqa. Jesus nerqa. Imayatapis sutiypi mañakuqtiykichayqa chayta gozqaykichik nispa. Chantapis niyarqata. Noqata tataymanta mañapusqaykichik payta waq yanapata gozonqachik. Qankunawan wiñaypaq kananpaq. Chay yanapaqa Diospa atiymi mayqinchus chiqa kaqta sutinchan chay nispa. Chaywanqa Diospa atiyninpa yanapata hap'ikunanku nisharqa. Chaytataq Pentecostés fiestapi hap'irqanku. Chanta Jesus nerqa. Chikamantawan kay mundomanta runasqa manaña rikuwanqankuchu. Qankunataqmi rikuwankichik. Noqa kawsasqayrayku qankunapis kawsankichik nispa. Jesusqa yachachisqasninqa payta cieloman ripoqqa rikurqanku. Aswan qhipamanta paywan kushka cielopi kanqanku. Chanta Jesus niyarqapuni. Pichus kamachisqasniyta hap'ikuspa kasukuqmi munakuwaqqa. Noqata munakuwaqtataq tatay munakunqa. Noqapis payta munakusa. Allintataq paywan riqsichikusa nispa. Judasta pichus Tadeo sutiwan riqsisqa karqa chay Jesus taporqa. Señor, imaraykutaq noqallaykuwan allinta riqsikuyta munanki? Kay mundomanta runaswantaq mana nispa. Jesusta kutichirqa pichus munakuwaqqa nisqayta kasunqa tatayta payta munakunqa. Pichus mana munakuwaqqa mana nisqasniyta kasunchu nispa. Kay mundomanta runasqa mana creerqankuchu Jesus nin ñan. Chayqa kaqta kawsayta kasqanta. Jesus yachachisqasninman niyarqata. Diospa atiynintaq mayqintachus tatay sutiypi kachamusunqachik. Chaymi yanapasunqachik. Chaytaq tukuy imasta yachachisunqachik.
tukuy ima niskaytata yuyarisonqachi nispa. Apostolesqa ricorgankuña imastachus Dios patiñita ruayta tisqanta. Chayrayku Jesuspa niskanta uyarispa manaña llakikorgankuchu. Chanta Jesus niyargata songo tiyaykuyta sakaykiche, songo tiyakuyninta kankunaman goykiche. Ama songoykiche sinchita yakikuchunchu, nitaq manchachikuchunchu nispa. Jesus kallachachisqasninqa mana imamantapis yakikunankuchu karqa. Jesus kanirqa Dios paykunaqa yanapata cuidananta ima. Chaymanta pisi tiempomanqa aswan sutita ricorganku. Dios ninche runasta cuidasqanta. Chanta Jesus nirqa kay mundota kamacheqa hamushani. Paita contraypi ni imata ruayta atinchu nispa. Diabloqa Judasman yaykurqa munaynintata ruacherqa. Jesus tari ni imaynamanta Diospa contraypi churayta atirqachu. Imatinchus Jesusqa mana pantas runachu karqa. Chantapis ni imatapis ruayta atirqachu Jesus mana kawsarimunanpaq. Jesusqa tatanpa munaynintapuni ruwasqanrayku yacharqa Dios ninche kawsarichina. Gracias, Jairo, leeripusqaykumanta. Kaypi kapuanchis tapuykunita, chanta Bibliamanta wakin versículos, ¿echane? Entonces, parlarimuyta tisun maaqillamantapis sumaqta sutincharinapaq. Q'illumakisipsnikichayta uchayrimakichayta uqariwaqchu. Primer tapuynin, mayman ripunantata Jesus nisqa. Hermanay Anita. Jesusqa cieloman ripunan karqa, tatanpa wasiman. Pero chaytaqa mana chay apostolosni creerqankuchu. Eso, ajina, hermanay Anita. Chayta maykaq parlasharqa. Chay ocasión maykaq karqa. Hermano René. Jesusqa yachanchinachayon estudiuku tanta kurqanku wañuyninta yuyarikunankup discípulosniwan altus patapi cuartupi chaypitaqa entonces Jesusta apostolosninta sonqocharqa porque yakisqa kasharqanku chay apostolosninqa. Entonces chaypita payqa Jesus sutincharqa tataypa wasiman ripunrishani nispa chaypi lugares tiyanqankunapaqpis chayman pusasqaychik maypichu kashanuqa chayman qankunapas rinaychaq para apostolosnin chayta may entienderqankuchu. Eso, suma, ajina. Gracias, hermano. Es que hay que puyniwanchik. Y matata Jesús nisqa maymanchus rishasqanmanta Tomás tapoqtin. Imata Tomás taporqa. Chaytaraq kutichuma, imata taporqa chanta qhipanta kutichu waqta puyta rosunchik. Hermanay Alejandrina. Tomás taporqa ningi, señor mana yachayuchu maymanchu rishasqayta nispay. Eso, chayta nerqaychane, suma, hermanay. Kunan imatata Jesús nisqa maymanchu rishasqanmanta Tomás tapoqtin. Imata kutichisqa. ¿Sabe?
Tomás Tapostín, Jesús va a cuchichear ahí, no va a ñancani, llega hasta causaitas, ¿verdad? Entonces, ya estaba Nishaga que Ticunachos Jesús, porque Tunaya, ya que Casinita, Japicos Tunaya, y Paikin a los Tunaya, se la mavita Tinancuta. Eso. Ajena. Suma, Sari. Gracias. Kepanga tapuinin. Pitata Felipe Zikuita Munasca. Carla. Felipe Jehová rikuita monargai y chapis mosgoy pijina y mainatachus Moisés, Elías e Isaías recorgango ajinata y Eso, ajena. Pero y matata Anisca Jesús. Jael. Allí paikunaga mana necesitar ganguchus, no goy pijina ricoita. Y maraiguchus ajuan sumasta ricuchargan. Jesús taponi y Chaita Nishanka y Juan 14:9, Jesús mismo nerga ahí. No gata ricuas gata, taitapi ricuyan. Entonces, Chaita nerga y maraiguchus Jesús, tata Nijina poni ruascar. Eso. Maichus carta, kikisitunda, casretanda, ¿ya? Suma, gracias, Jael. ¿Qué pantapui? Y matata Jesús nisharga y achachiscaslin paipa suaskamanta hasta ahora suanan putanispa. Y mata nisharga. Hermana y Domitila. Y mata nisharga, ya estudiata ni muascay. Micrófono te que tape que se micrófono te que tape. Jesús nerga nuga pikreja nuga ruasqasnita ruallangata chaymanta astawangraq ruangapis imaraykuchus nugaqa tatayman rishani nispa nerqa. Entonces chayta pay sagerqay yachachisqashnin astawangraq ruanankuta. Chaytataq kunan ruashanchik. Ya, hina, suma. Chama ya paigulla suman puni, faltana. Ya paigu sum, pita ya paigu. Amin. Astawan unay tawiyan astawan ashka runasmantawan. Mano uyari kuncha. Internet ya, pero gracias a mí, suma kutichimuk. Internet ya mano uyari kuncha. Entonces chayta ni sharga, ¿chale? Chaypi, kunchishnya respuestitante, ¿chale? Estaban ascas unas mullanata, estaban unaite, ¿chale? Suma jami, gracias. ¿Qué panga tapuisito, ne? Y mamantata Jesús mana iskaira ergacho. O mana iskaichakorgacho. Y mamantata. Y mamanta seguro que salga. Hermana y Anita. Jesús y acharga tatan paita kautarichunan manta. Es. Chaimanta mana. Nergacho y kausarichimangach, manacho, mana nergacho. Suma, hermana y Anita, suma. Kuna fotito tachuray kurimpaiku, kallaripu fotito tiene, ¿chale? Chay fotito man palarita tisuncho. Eso, gracias. Y mata javarichenche fotito pi, mata parlarita tisome. Y mata charicuchencha.
Hermana Evita. Micrófono y quita, hermana Happy Kuchim. Kaypis ikusanchaq Señor nincha Jesucristo chaychisi paykunawan kasaspa mayta songochasan mayta kallpachasan imatachus ruwanankuta ama llakikunankuta paymanta maypuqtin tatan atininta apachimunanta chay atiwanta ruwanankuta juntanankuta imatachus kamachisqanta. Eso, suma, hermana Evita, suma. Entonces, ¿qué fotito ta javaris peichani suma? Y mata libro un chispa título. Chaita que es inicio. Chaita repetición, pita kutichimum. Cae libro título. Margot. Kay título ni Jesús ni ñanchega kaqta kawsayta ni. Eso. Chaychisi chaita parlaris. Jesús. Chay fotito chaita javasancho. Ajin. Gracias, fotito manda. Muchas gracias. Kunan. Jawarinchen y matas Jesús nerga, y matas tapurergan, y matas parlarerga. Kuna y mata ya chakusanche, caimanta. Chaimanta parlarimos suma. Aska puntitos tienen, entonces sapo manta parlarimos suma. No gama ya chichivan kaita, no va kaita se parlergan, y nata, y parlarimos suma. A ver, piwan gallarisuncho. Mano karestigich makigichista, chegantan el pamskayich. A ver, pita. Piwan gallarizón. Se mata ya chakushancha. ¿Sazi? Juan 14:10 Jesús anegay y mastachu santunaman nikiche chaykunataga mana sapayamantachu parlani managa churomantay. Entonces Jesús va chayta nispaga rikucherga mal como ikukuson kastantay. Entonces no gancheste Jesús hina y mayata pirroas y mata pinispaga como ikukuson kalanchistien. Eso, gracias, Sazi. Suma, ¿vale? Hermano Zomi. Según Juan 14:31, Jesús gata tanta maita monakus ganta kausainin warrikucherga. Sapap unchay tatanta monakus ganta kasukuininwan, aguantas ganwan, mana manchachikus ganwan ima rikucherga. Tatanta monakus ganraiku runama gullarga. Ichayta yachachiwan munakoyga mana simillamantachu, managa ruwayninchikwan rikuchinanchiktiyan. Eso, Agina. ¿Vale? Gracias, Zomi. Suma. Hermana Carlita. Juan 14:12 Jesús nergai paimanta hasta wan ruananchesta icham yachakunchinama milagros mantach parla sargai hasta wan kalpachakunata predicanapa. Eso. Kunan chaita uyararganchi, necesito despedir. Hasta un kalpacharikunata predicarinapa, uyarimunapa runama. Y chay sumata ni varganchi. Manejen chay y como y chay piacha cuyaso ni varganchi. Chare. Entonces ahinata razón. Chare. Suma. Y mataban. Mi hermana es domitila. Jesús payachachisqasninqa mana imamantapis llakikunankuchu karqa. Jesusqa nirqa Dios paykunata yanapananta, cuidananta ima. Chaymanta pisi tiempomanqa aswan sut'ita rikurqanku Diosninchik runasta cuidasqanta. Kay yachachiwanchik nuqanchiktapis mana ancha llakikunanchikta Jehová Diosninchik siempre cuidashawasqanchiktapuni.
Eso. Suma, gracias, hermana y Domitila. Jael. Ari Jesús ya charla que chay chisiña hapichiga canan carga y guañachiga canan carga. Pero paiga hasta un concentrado cacharga, discípulos minta kai pachanam, instrucciones conam. Entonces chay ya chachiwan que mana anchata problemas ni anchepi concentra kunachutia hasta wampi problemas ni kaspapi waskunata yanapan. Eso, suma. Chay empate ahí, kuna manta ya kirikuna. Hermano René. Kay último parsito tukurisharqani kay nisqanpi. Jesús tatampa munaynintapuni ruwasqanrayku yacharqa Diosninchik kawsarichimunanta. Chaypi tukurispaqa claro, imatapis ruwanchik chayqa yachanchik imatapis hapinanchikta. Pero como parte ya ruwanchik chaypi chay iskay kashan iskayraykulla kashan hapisaqchu manachu. Pero manachu, como por decir, hay predicación, por ejemplo, predicancha con salvacusax, manachu, visita predicando, y a veces hay chas. Pero hay piedra ni san sukita Jesús ka, y matach niskanta, tatam niskanta, ruarga punini, un targa. Entonces, seguro que salga causarichimunan tatam. Entonces, no ganchap sahin seguro que na paja, entonces, un tana. Y matachus ruananchik kashan kamachigolos Jesús nesta. En juntanapuni kashan ajinapinto seguros kashanchik noganchakpis Jehová Dios ninchej kausaita salvanawanchekte. Eso, suma. Ajina, gracias hermano. Kai piachakular gancheta. Dios Juan Jesús Juan. Kikin chukaskanko. Chay de chakular gancheta, ¿chane? ¿Quién chumanacho? Hermana Evita. Jesús guaratanga chaka kan kiki kan Jesús da kawaraga matap zikusancha. Entonces Jehová man y matach prometer gancha. Sirvinancha públicamente curar gancha. Chaita juntana tian ni calca con ganachite. Eso, suma, gracias hermana. Y matan erga Jesús al papi que se Maimán Rician en erga familia Escobar. Por ejemplo, chaymanta parlarispa kay Felipe tapurgay. Señor tataita zikuchoy kwari. Zikusaygo chaygan chaywan songo juntasqa kasqaygu nishar. Entonces Jesús chaypi tapurin, pero manarachu nuqata riqsiwankichik nispa. Chay chika tiempuña kashankichik nispa. Y chaypis nuqanchik wakin kutis ahinata tapukuspa hinachasonman. Jehová a veces rikuyman chaymantaji chaypis kusisqa songo juntasqa sirviman nispa. Mana, si no va Jesús, ruasqasninman riqsichirqaña, tatan hina kasqanta. Tatan hina ruasqanta. Entonces, chayniyta rikuspa hinanchikña Jehová. Gracias, Juanito, gracias. Suma. Entonces, ajina icharé. Aswan cura, Dios ninja, Jesús manta icharé. Chanta y echakorganche. Jesús mana patan urantachi matap juaskanta. Cheray gunergay un lugar tabal que chimjanen. Pai programas sumata tiempo chaco suana. Chanta Jesús ka y mata guargancha y mata con avanchesta ni guargancha. Chay iskeka punto calma. Soe Espíritu Santo. Eso, gracias, Soy. Chaita, echaré. Entonces, suma, echaré. Waki chicos, paginata, sumata palarimuita tisum. Sumata takai biecha gorganche, Jesús minyan, che recata, causaita ninchemat.
Maikas palarerga, y matas no es suaita munachanche, Jesús pa causa y manta. Fepan semana que quinta ya chacuya asunto. Sumasta wakichikorangich, gracias hermanos ni, kuna ñaupaj no rillas un poco. Muchas gracias, hermano John, sumasta Duanqui, Llantas, y Partepi. ¿Cuáles hermanos ni? Entonces, Ajinata, Jehová Dios, Huaquichipuanches, y sumas mejor espiritual. ¿Charín? Ari, Ricunche Jina, Jehová Dios, Camachis, Camachikunasta, país aquerca. Israelitasta, Nira, Chaisuma, Jalpama, y Aikunancupa. Y Quillantatas, Chaita, Suma, y Chachikunas, Chay, y Achachihuanche. ¿Charín? Ricunche Jina. Kunanga, Kepan Semanapaj, Ñaurinanches tian, Deuteronomio capítulo 9 y capítulo 10. Me encargo tucuita, Lerinaiquichispas, Chay Iskay capítulos 9 y 10. ¿Cuáles? ¿Cuáles, hermanos ni? Tian Iskay anuncios. Ñaupastaga, Chayamun, Ima fechas pichus, Capuanches visita. ¿Sí? Anotaricuita Monanqui Chayga, Chaita Notaricua, Chaitas Kashan, aviso de la visita, hermanonche viajero, Pai, Huatoripuazunchis Nin, Pai visitarihuazunchis Nin, Kai 31 de agosto al 5 de septiembre de 2021, ¿no? Entonces, Chaipaj, arreglitusta Zuaita Atizunman, Chay Semanapaj, Sumachta Yankanancha. ¿Chari? Chantapis estudiosta invitaré Tatizunman, tanta Kuikunasman, conecta con Ancupa, no ganches mismos, igual, Yanapaita, apoyaita Atizunman, Chay semana, ¿no? Yankaita Atizunman, Suma. ¿Vale? ¿Cuáles, hermanos ni? Chantapis, Dios Payachtampi, estaban con un tiempo piuñashan, Chayraigo, Maikusiwan ni Tamunaigo, Kunan Mantapacha, publicadora Hina Yankarenga, Soe Taboada. Maita Usikuigo Chayman. Maiso Maxoe, Ñaupayaman Punisi. ¿Cuáles, hermanos? Kunanga, Chantapis ni Tamunaigo, hermanos ni, cuida con Ayapun. ¿Chari? Ari. Yoxinches Chaiga, Hawaman, entonces, siempre cuida con Anchectian, ¿no? Mana con Fiacunacho, y Maraicuchus, Astawan, ¿no? Kai tiempo pi, Kai ongo y Zikurimushan, Astawan casos y Apakushan, entonces, Chaita Harkaskas Kananchekpa, Zuaita Atinch, ¿no? Cuida con Ayapun. ¿Ya? ¿Cuál, hermanos? Kunanga, Kaitanta Kuiusta Keiwan Tukusunchis, Kaitaki y Kashan número 145, ¿no? Pantalla Pichaita Keita Yoxenga, Sutin, Jehová, Paraísota, Boazo. Kaita Orcosa Kashan, Lucas capítulo 23, versículo 43, ¿no? Y Chaimanta, Mañacuiwan, Mincarizon, hermano Chehman, Marco Escobar. Kusi Guantacrinas.
Como kusunchi. Munasqa tatayku Jehová, kanqa maytapuni munakuayku tukuy nuqaykuta, allin runasta, mana allin runasta, chaytataq yachayku, kay ruwasqasniykipi rikuspa, y maytataq qanmanta yachakuyku, imaraykuchus may hatun atiniyuq, astawanpis yachayniyuq Jehová tatayku, y qanmanta kay ñawpaqaykiman kumigakamuspa mayta gracias nikuyku, kay hina tantakuyta qhawasqaykumanta Jehová tatayku. Chaymantaqa kay allin kamachikniqta mikhuna espiritual qhawasqaykumanta maytapuni pachis nikullayku. Kay gotuchakuy mayta willishallampuni, sumaq uqchasqapunita riyta munayku ñawpaqman, y chaypaqtaq Espíritu Santuykita tukuy nuqaykuman quwayku Jehová tatayku. Y astawanpis mañakuyku hermanos niykuychapis kay unqurayku ñakarishanku, paykunata sunquchay, kallpachay ima, hinallataq kay hallp'antinpi, wakin ladospi qatiykachasqa, wisk'asqa, chapis paykuna kan. Paykunataqa sunquchariypuni, y kallpachariypuni, y astawan hampi atinikunankupaq Jehová tatay. Pantas runas kayku, mana cuentata uquspa imapis pantaykupuni Jehová, y chaymantaqa kan perdonariwayku hatun pacienciaykiwan. Kaytataq mañakuyku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Buenas noches, Tucuypa. Buenas noches, Gabriel. Hola, Buenas noches, Marta. hermanitos. Buenas noches, hermano Matías. Hermanita Eva. Hermanitos, ¿cómo están?